แรงเงินจิสุยกันปอยปาเลกันคำดูสีเดียอันปงจังมีกันสีประเทศอันดอมีกันสีประเทศไทยมีกันสีอาหรับมีกันสีประเทศอังกฤษมีกันสีas jutaan ini kalung tina omika zai asitia jum kan the mika man kan na kan man dikha zai tina kan man la ti mika mu kha to te kha chim kadui activation sila activation ti mika bank kha abigin bank kan athar kan to tika khan etin au athar pani man kho sini kho passport jong password jong ni anran ko chilai junwa khan activate anun kho na ding ja khan man kho na ding ja khan activate ti kha anmi lan lew khan bank khan wakale an mani an kan to ta tui online si activate ti mi kha aha activate kan toi junwa khan password mangin kan den kan khaman kho sin naselo application so man kha si koi apply pakhat khat kha we know Paul saying an wat kai work placement an wat kai jun an thai ni an mu mi an chon mi kha adi tika khan an man apply an la toi an chon mi kha skill por kha ha an apply an to tika khan rian khan ton ko jaban tu kan ma kha Christian kan singa kha kum zezat mo kha kan sejam kum sha kum kul kum som thum som ni som na som ru som sei tiban tu kan sejami asilo ne pathian jisu kha kan boy ba kham tu win kan chok kan Christian kan sikona te prefer kan sikona te in kan kham tu le kan boy ba tak asidia kan jisu kan pom kha kan kum tra zaman settlement kan kum kha kan ma kan kum kha kum som na awan si sero sinaden Yesu kha kan ma savior kan ma personal cha khan kan boy pasya tia chen mo tia kan kum ni kha kum kha an varau kho varau ni kolomen sinaden jun wa khan zaitina kan le ni pia asilo le kan le ni bible kha zaitina activate kan to zaitina apply kan wa to kan nun na kha mu ni fatin kan nun na khan zaitina kan wa to ti mi kha asilo le kan thi lo wa jun kan wa to te lai zaitina kan wa to la ti mi kha ni na kha toi ten she kan du mi kha si today I just would like to share a little bit how the Bible or the sermon that you have heard or what you have learned or what you have read the Bible, the words of God, how you apply, how you activate in your daily life. So it won't be too long, but just to make sure if you haven't done all and how you're gonna apply in your life, your daily life, not for other people, could be for other people, but for yourself, how you apply, how you activate. Activation, you know that the bank card, when it's arrived, the new card, you can't just use it, you have to activate first. The same thing, application is how you apply what you have learned, like your skills or what you have gain from somewhere else, and how you apply in your life or at work or in your classroom, how you apply so that you can be able to do something good.
เจุนไบเบิลค้าตรงเด็กกันเรียนไหลเฮบรูอันบาลีเมเลนิคาเฮบรู chapter 4 verse 12เฮบรูอันบาลีเมเลนิอาคันกอลเขาเรียนกันเรียนอะไรพยาตะเคียนนกกับปัตยาโดดีอัตชินจินตะกูเนพิจินตาเล็ดการุเทเทชินเนพิโซมิพิริอัตเนวินิอัตเนไซวินิโกลกาวอายุสินเนชินสีโกลกาวไปชายุทุกชินควินตัลีไซนลองอาจารย์สิยาโกเลติเมียนตันีปัจเจนเบียจูอนุอีอัฐมกำนิฮาวไว้นำนาอินอาฮารเดวพลังลักอินเชลโคนุนนาเลทาราวอันนี้ต้นนาเตียงเชียจังเลทริอันนี้ต้นนาเตียงเชลโคมินุมลุมจินดูนาเลรัวนาเดียวเตคาอังกดีฮาเลลูยาปัจเจนเบียจูอนุอีอัฐมนกกับตัวก็อาเตชิเนตะกูเนพิโซเน For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joys and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart of people. จุดจากขั้นข้ากันฟิลฟิลข้าหาวที่ลงอีอัฐาตุสินาเนฮิตุกอินอัฐาตุกมีอัฐองตุกมีบาประเทศเบียขากันเทศตัวนาเดนกันมันเที่ยวเราจุดอัปไลกันตัวเขาเราจุดกันนุ่นหนักจากขั้นสั่งใจสิตะโบกันก็เขาเรียนกันสิมันจุนวัดสิมาช่วยชาติไทยอะไรกันบัลลังก์เห็นทางวิชิตตัวโตลงยาววกหมายกันช่วยขากันเชื่อจุนใจมันอันมาจากการสั่งใจเราคำว่าตุกไบเบิลขากันเรียกเขาอัฐาตุอัฐองตุจุบันตุกินSalman akan naik atau andi tiga kan siapa si laule apa si nihin natong kacin cindi atau kan mak abikin lagi baptis polka atau dia akan kan hatian kasih tu kimpina zaman dulu Oh, natong kacim ka atat lo zonga atat zonga atat ko ganti. Oh, atat ko ulai senaden kat yang ganti. Jumpi nakan zaman alai Vietnam antam bilon. Jujakan dihinakan kaimak kanun nakakan gaman ton mikha share kan lui. Jujuzai zega sejun kan zot tiga abikin kan zot tiga si atu zongi azom ikakan tampak. Ajar cara zot nahi antam ngak si zonga nutung patmosikan si zonga zot kan dua fakmo kan dua fakmo pakat kat ka afak pe kan ron kata tukko naden atap roga mo kan thei velowi zot nak antam duk bantuan si asin ada kuala zom kan bantuan zot azom ni kan tam cincin tam juzakan hi patien dia kasih tidak kan mana timika kakak hi kan tek korak jakan zai rogakan kan man patien dia ju atongi anungi atong jakan kan man khosi rian an tuan kho timika tek korak di jasi jun Rang lakin acel kho nak terap
อันนี้ต้นหนักเดียวจุนนุ่นหนักเละทาราเบดังกันสิมันจุนที่หนักเละนุ่นหนักเดียวครับอันตัวเขาชินดูมีจุกันมาฮีจุ่มดูกันสิจากขันบัดเชียนฟ้าบ้ากันสิอาศัยกับใจมันกันสิโลเลี้ยวขันใจมันกันตัวเขาโลเลี้ยวขันปัจเจียนนี้อันก็จ่อยสั่งจากขันปัจเจียนนี้อันก็ขับจากขันปัจเจียนนี้อันก็ชดช่ำจากขันปัจเจียนนูฟันูฟ้าบ้ากันสิจากขันปัจเจียนตัวเขาเองค่ะตัวเขาดิ่งค่ะกันสิอาเลลุยาข้าสินักสิจากขันโอ้สิกเวกันในโปรชุดนักดิ่งค่ะมีดังสินักสิโลวินปัจเจียนสินักปัจเจียนร้องปัจเจียนเบียขันกันในโปรชุดดิ่งค่ะสิกันมันดิ่งค่ะสิกันมันนี่กันมันโลจุนอามังดิ่งค่ะนั่นซุ่มโลตุนี้อันมันหลายจุดจากกันมันดิ่งค่ะสิสามซาเลปทุมสามซาเลปทุมอเมปทุมขันPsalm 103 verse 3 Teni apit along sulu ko pilo yui Teni anayo ka shitamya rupole pyo sinoi Psalm Zalapatum Zamtumna le Isaiah song le patum ame pangana Jun First Peter กวดขนาด Peter งานวันนี้เมฆกุลลีค่ะข้าปัจจุบันนี่นะฮิเบียเทมินีกันนุ่นนักกันมันอีกค่ะ apply กันตัวนี้ค่ะ activate กันตัวนี้ค่ะนอกันดูนะใจรัวเสียจนบ่อยปะเบียฮีอาทำมีสิจากันอันมีสิจากันใจตัวเขามีสิจากันกันตัวไปกันที่ที่ว่าจุนทากันจำไหลฮิเบียมังอินทากันจำไหลทากันจำที่ที่กันจำภาษิโลบินข้ากันพบสิจากันก่อนเราเสียจนสู้ดาวเนี่ยกันมาหลายคนจากันทากันจำ prayสินาตนี้ท่าจำสโลวินอาเบียค่ะมันสโลเลอาเบียมังอินนอร์เป็นขาย So this is 3 verses that I've been using it. So I've been applying. Once you are sick, once you have some sickness, headache, whatever, because the word of God is living and active. So it is very important. So you apply. Not we say khatam, okay? We pray, sit down. That is the word of we say. But more than that, not just praying. It's command. So you command that you apply the word of God to your sickness. So why? Because this is the word of God is living. So it can do everything. But you have to use it. You have to apply it. You have to command to the sickness so that they know and that they fear of the word of God and they can run away. We know it, we read it, but we never apply it. We don't think like that, so it doesn't work for us. อันประมาณหลายคนก็เข้าปัจจัยกัน
zeda khi Giêsu Christ ne tape rồi đi ai theo toa đã chỉ mà li po mà Christ đâu ai kiểu gì này tape rồi đã chú sa đi rồi từ chú sa đi này gì điều công thúc chú sa đi này ai chỉ mà Christ đâu có tiếp bên đấy chỉ mà cô đâu ngã đâu sống sống cô đâu đâu xịt là ngã đâu cô kê đâu cô phá đâu biểu đấy chỉ mà Christ đâu cả có cái mô sinh apa Genesis kali Revelation Betham ti no kapat do dia takut dah mau payah sekau mian jauh di bawah ni pio rasul kau biasa solusi aku belum biasa ni tapi kedok apa pio dah sudah hey line mudah ngi amen amen be pila su ma tong no ara ni tu na pyo chin na su tong na ma kong pyo ra ma da me mya ta phin chano ru ka su tong ne ni la myo som the ni chano ru ni ma kong na chi ma thu da phin amen be thu ka chano ru ameran tari ma tha mi no ka pat do ku tong pi do amen be ya pathian bia kha mang in nor kha kan be ha Zai jati akan makha nol ngei kan sejak. Pasien fanu fapa kan sejak kan makha nol ben kan sejak. Haleluya. Karido Yesus azum tu kan sejak azum jang kan sejak abia kha manha application apply to ala. Rel long kha ngak long ngai long kha angak long jak long kha ngak long. I have manha. So we have to apply. So once you have headaches, what I've been using is headaches. Kalau afak acun, lufak, haha, nol hakan be, kan chun, fakna, ngayu, tuhi nol kan be, Yesus, jedasi. Karido yi dan cedok nya penai yoga biogi antum na mawolin kandang jang jujakan teyu thoto ba amen pida pia edi no kapat do di sam zale pathum aisa samale thum panga Peter kot khana pani kuleli hakha kaima kapum jonghan namma nan chim chiamban tu kinmo hakha man chimla Yesu namana silote korok achunmo Yesu namana sam sanatiane to pa nge to asa ngasa to pa nge ngati pia khan chine pa nge nasli Yesu kare khan kheto dan chedo ya be nga anna yo ka pyobi Yesu na mana chuno ka pato silote baina ko ma baina resa baina Yesu na mana chotwa ka amik bi ne zum na kin nan chima haleluya zum na kin nan mang haman ko si pastor long ni man ko si zum tu viol teni kan man ko misi afoi tu mile atha tu misi lu fak ate panadol fak leka den panadol ko ka kha nan mit thai nan chuan lai nan kawai kha anu dewa selai du sa ai pakam na atun ha nol nan dek la na zon na kha nan chim lai nol kan be Yesu ma walen kan dam cha sam zale pathum na aisa sawale thum pat ngana Peter kot khatna angan pani ame kudalia kha anchim kan dam cha
Yesus ini kandam jam jujakan cukup kan mak cuma kan cimai kan mak ha nol kan kan cung au mi kha nol kan au minum bantukin nan mu kho mi bantukin nan cimlai nan relai nol kanan jujakan medicine bol kha halai le kha kan cap yak lai kan dam thoma lai haleluya oi pani an pe cha mi khasi an to cha mi khasi kan thik cha mi khasi ko na te in kan man lo cha khasi man ti khasi ban kho chu kan man le kan mu la atau kan simpan tu kan activate kan tu apply kan tu aja anak kan benga paisa au macam bank kan kha mangin ATM machine akan sedakan bakalin paisa kha thokos Batian dia kha adong kholo message akan adi kholo message akan kham manin apply thokos du mi kha thokos kan man lok cha khasi tam pila akan ni na hi dam na ning cha kan dam lok tiga kan zona pakat khat kan jua anum ti kan hi bia Bible kha mun pathum kha nan che la adi la nan che kholo zama Bible mun kha Psalm Esther, could you please put up probably in Hakachin so we can read together then. Psalm 103 verse 3. Kan leo ti lai e chenua kan kan ni thong. So we're going to read together in Hakachin Psalm 103 verse 3 and then Isaiah 53 verse 5 and then 1 Peter chapter 2 verse 34. Kakak kemani kaman ika atto toy ne adila kha ja khong asiko jakan Yesu kare ko ma kha keta dan chet ma ya apin ana yoga pyo Yesu zakantila ama in kandam jam khasiko tukna mawalin kandam jam toi tak khasi kasol na yote kha akangai themi kazot na yote kha akadam tero Yesu ana yoga sitamya duku le pyo kien sidomi dam jam ni kha chimi kha si jahan kan dam jam ha affirmation attribute kan dam jam ni kha kan chimi si Isaiah 53 verse 5. Isaiah somale pathum ame pangana tu dinga don juji apimya jam na jin swa tu jin ne sa jin ko khayali nga du ing te chin chan ta ko phisi do soma jin ni tu apo do yaw yin tu khaya to dam cha a phin nga du ni ana pyaw liet shi chai nga du ni tu khaya to dam cha a phin nga du ni ana pyaw liet shi chai tu khaya to Yesu Christ kha ya to dam cha a phin a chano ni ana pyaw liet shi chai ha kha si kan ma cha kan la la
Johan angan patung mere lukakan lu Paya takini cakap tengok pemadaman upama Yohan kan patung mere lukakan kan teknik tasi kan Paya takini taro kujong cita tu apa untuk di Biasa cinta mayang tawa te kuya si cing apya te kimi mina tabati to taro ko sulo muni tayo lo ki taru ko chita ni ezo hi kanwa kan rel pe kan thai pe ko na te ke ma ku khai kamin kha kan tel chi lo cha khan acha cha na kan fiam lo chu lo ki taru ko chit do ni volei kha andok kai mak akan itu kai mak kan thel macun midang lo akan beto cuma jujakan fian kha ahal ka jujakan hika kan kai mak lo kita volei mi kha ban tu kan mak kan min kha kan the ahal ju lo akan afian cuba tu hi Bible kha kan mak cha khan kan la cứ khi ka chỉ khát tế kan ra tên kan mục khó chân kan rel lại Isaiah kha kan rel lại simat selo ma inju kan sol roha arak siri tung na ahwa chu kan thak lo roha arak siri a in ni la tan na in luat na kan mui an tung na wali dam na kan mu hallelujah an tung na wali dam na kan mu ti mi kan ma cha si cha kan ma ni kan la la ju cha kan jom na kan ngai ti ka chun kan bo fa ka zai bo fa ka chun an tung na wali dam na kan mu cha ti mi kan zok na chunga khan declare asilole command kan to kan chimla kan po Jesus Christ antung na wa tuk na wa in kan dam chang nam dam chang ha kan chimla zero te chun an bia kha athongi anum cha khan riêng khát chuan, xin áp apply căn man đi khát hảo cha khăn, ăn hi cá ăn đi khát hi cá căn chết chun dễ man silo, san tai, chú cha khăn căn man hảo căn bung chú khăn nol khát căn bẹt hảo, asia chun second first Peter 2:24. So you have to apply it, you have to say it over your sickness. So you command them, so you over your sickness. Psalm 103 verse 3, Isaiah 53 verse 5, 1 Peter, is it first or second? 1 Peter 2:24. Kha pathum lo si amun lo acha kha sri lowin kan na acham sam zale chum pathum asa som male chum panga Peter pot kha angan pani ame kolali kha kan chen lai chun adi lakin kan chen kholo zanga amai kan dam chang kha abigin kha se asia chun Peter kot khana ngan pani ame kulali kan rel lai krimi apum shim in kan sola chu vailam ta na a khan akal bi chu cha kan ni chu sola khan kan thi cha i din na a kan lu chang amma in
nan dam chang hallelujah ni dam na long kha kan rel ni si adang tambi salvation kan o tambi kan the ni si kan pastor silo de evangelist polian chimbi kan the ni tambi o sinatan ni pakhat long kha dam na long kha silai kha kan chalai kan dam lo tiga khan zon na kan an tiga khan let in kan to lai hallelujah ni hin thok in let in kan to lai kan chim lai kan re lai hi bible kha bible mun pathum kha kan re lai kan zon na chuma khan nor kan de lai jisu minin bai kalu choku zai chate khan amai kan dam cha kha kan chim tampi halo kan zum la kha abe mi kha si cha kan zum ni mi kha abia zamasi tu kan rel mi kha hebrew angan pali amer nei mi kha pathian bia kha anungi athom chu cha khan rian an to kho ti mi kha kan zum lai kan zum nu khan ti bia hi bible kha kan zon na chu khan kan no kan dek lai zai wa an chok lai ti chun amai kan dam cha khan mun khanan ngei ni ya khanan ngei lo ofa lufa zai po ha fa zon na kha ni ya khanan ngei lo zai su amai kan dam cha kha kan leo zum na in kan chin ti kha si zai dam tha to zo áo lo tha zo hi kan jam kho lo zo ha poi lo nol kha kan be bai hallelujah kha chin kan du mi si ni ni tampi chin loi kan man lai let to in kan to lai chu cha khan atu la kha anu diga kan sak mi kha kan sak lai chu no khan kan za bi tha kan jam lai kan jam di mi kha atu kan the mi kha nan the pan tu in practice kan to lai zum na in pathian dia kha thong mi si cha khan anu mi si cha khan kan man lai atu kan dam lo na kha an om sola chun khat chu khan nor nan le lai kha nan le lai za lai mo nanga lai mo se khau lai de practice kan to lai asen ni ko lai boy pani dam na han back fin ko lai se chun praise and worship kha ni ki la pakhat ka kan sak bai jeno khan zon na ange ni kanam sola chun ka nor kan peta pathian thau ni kan man nu khan tam tu kha kan dam ve dia ka zu za zo hi si zo hi chuban tu kan ding lo panado zo hi khaban tu kan ding lo izi subin kan dam chang aman kan dam chang ti mi kha abia ka reli ka zon na chu khan nor kan be gi tam de kan dam ko chu cha khan kha amam ri lo ni cha sanga kan mang lai kha atula kha kan sak lai chu khan tha kan cham ti lai